Iqbal, iki diparing slamet dan golek rezeki, diparing lancar, diparing ngono kemurahan, kemewahan, kebijaksanaan. Mugi diparing ngono rezeki sing kathah melimpah berkah dan barokah. Ila karoti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa wati wa auladi wa dzurriyyati khususon dumateng pun Iqbal Jajuci, Iqbal Jajuli lan sekeluarga diparing slamet waras sehat. Mugi mbae ugi diparing enggal diparing sehat, slamet, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul Waladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun waladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika mu'minun wa ila manarrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakaroti Nabi Muhammad Susun matanya pun Iqbal saja. Apa? Yang terkenal mati Allah mengambil dengan kisah para timati dan setan dan ribalwan dan kisah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki kula sudaken dumateng njenengan sedaya sakeluarga khususipun dumateng Iqbal Jajuli mugi diparing ana rezeki ingkang kathah berkah dan barokah. Amin. Sedaya diparing waras sehat selamat panjang umur. Apa-apa nuju tujuan saged kalsan kesempatan. Amin.